Najina poroka v Termah Dobrna. Takole, tukaj smo tik pred tem, da zmagovalca naše nagradne igre izvesta, da sta zmagovalca, ampak ona dva tega še ne vesta. Gremo jo presenetiti. Tako smo. Ali to doma? Dobro jutro, kako sta? Pričakovanju rezultatov. Zdaj le kličemo Stašo in Miha. Ona dva nimata pojma, zakaj se gre. Prosim. Halo, Diana. Dobro jutro, samo sekundo te dam na zvočnik. Povem vama, da sta vidva zmagovalca! Me je kar telefon začel zvoniti. Jako stara sta brez besed. Staša, Miha, zmagala sta, ful dobro se poznata, znata si brati z ustnic. Iskrene čestitke obema, zdaj mislim, da vaju čaka en tak lep dogodek v prihajajočem letu in vama predajam nagrado Term Dobrna. Izvolite. Pa veliko dela. Ja, hkrati tudi nekaj dela, ja? Ampak to je prijetno dela. Antena Štajerska.